ni imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo yarivanye umuzigo mu gihugu cy'abaturanyi, ndavuga mu gihugu cy'u Burundi, yambuka umupaka wa Ruhwa, ndavuga uruzi rugabanya u Rwanda n'u Burundi. Mu kwambuka rero ihita igera mu murenge wa Bweyeye, akarere ni aka Rusizi. Iyi modoka yaje gukora impanuka yarishije imitima ya benshi, impanuka yashenguye imitima ya benshi. Iyi mpanuka rero yabaye ku burangare bw'umushoferi utwaye iyi modoka iriho ibirango by'igihugu cyacu cy'abaturanyi cy'u Burundi, yari yambaye plaque namwe nk'uko muri kuyibona. Iyi modoka rero yaje gukora impanuka, hapfiramo abantu batatu, abandi barakomereka uko ari batanu. Izi modoka z'abanyamahanga nta controle ziba zifite, ngira ngo mujye mubyibuka. Nibwo iyi modoka rero yaje kubura feri neza, igeze hano mu Matyazo irahuruduka igonga noneho imodoka nanone ikomeye cyane iri mu bwoko bwa hoho. Mu kugonga hoho nayo irangije iracomoka, hoho ihita igenda aho yari ihagaze. Hoho rero irangije igenda igonga inzu, irazijajanga, inzu irazihirika pe. Iyi mpanuka rero yabaye ku iki gicamunsi, hari ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'umushoferi arutwaye imodoka y'inyamahanga. Niwe wagonze imodoka iri mu bwoko bwa hoho yari iparitse mu cyapa, irangije iyaho hari iparitse mu cyapa igenda igonga ibikuta, igonga inzu, ndetse bamwe bamanuka ibikuta bibamanukiraho by'inzu, birangira bitabye Imana. Gutyo rero nibwo iyi mpanuka yarishije imitima ya benshi. Ubwo abaturage babonye iyi mpanuka bavuze ko iyi mpanuka ntago isanzwe. Iyi mpanuka baherukaga kuyibona kera cyane, ubwo izi modoka z'abanyamahanga ziba nta controle technique zifite. Kandi ikindi, uyu munyamahanga yavuze mu kirundi cyinshi cyane ngo we mugabo ngo feri yanjye nginacomoka ngo ubundi gari inayenda cyane cyane. Nyine we yavugaga Igiswahili akivanga n'ikirundi, wabonaga yuko ibyo avuga atari byo. Kumupima rero basanze yanyoye ibisindisha, babaye bamubica mu gashu mu gihe iperereza riri gukorwa. Mu gihe iperereza riri gukorwa bamenye impamvu uyu mushoferi yaje akagonga imodoka yari iri mu cyapa, bamenye se yari yabigambiriye, yabikoze abishaka. Rindi rero ni impanuka yabaye yarishije imitima ya benshi. Iyi mpanuka wumve ko yabaye ku iki gicamunsi, hari ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2026, umwaka turawujyanye tu. Iyi mpanuka rero yabaye ku burangare bw'uyu mushoferi utwaye imodoka y'inyamahanga y'indundi, ubwo iwe atarabyitayeho cyane, dore ko nawe imodoka iwe yangiritse bikomeye cyane. Ni imodoka yindi nayo irangirika, bivuze ngo perime yiwe polisi irayifite. Bamusabye ko azajya kudekarara asirasi. Ikintu kinashekeje, na asirasi y'inyarwanda afite asirasi y'inyamahanga. Bivuze ngo ibi ngibi biraza kubazwa hehe. Bivuze ngo mpamvu imodoka babaye bayifashe bugwate. Abakomeretse bajyanywe kwa muganga, abitabye Imana imodoka yabatwaye ishinzwe gutwara imirambo. Kugeza amagingo ngaya nta yandi makuru arasohoka, nayo makuru yonyine yaratugezeho. Ayo makuru turayikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye tuba twasomyeho inkuru, ibinyamakuru byandika. Ndagira ngo murabizi hano mu gihugu cy'u Rwanda iyi nkuru rero turayikesha ibyo binyamakuru. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka, nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ibarinde. Ciao ciao.